Višnja Kosović, Tražim ime. Izdavač, Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica 2020. Vizije molitvenog ćutanja. Tibar je bio mutan i silovit kao carski strah, nabrekla noć i samoća. Legije spavaju polusnom, onim košmarnim, gdje se grozničavo prepliću krvavi ostaci bojeva i umora, sa nagonskom požudom i divljačkim strahom. Straža bojažljivim koracima i poniznim šapatima ispisuje krugove oko Konstantinovog čadora. Na južnoj strani i drugoj obali, obavijen mliječnom izmaglicom, žmirka vječiti Rim. Konstantin, na visokoj stolici sa dubokim nemirom, ispod toge i ispod trepavica pokušava sjenkama hodajuće straže da izmjeri razdaljinu do starog Milvijskog mosta. Sa lijeve strane na niskom tronožcu, pored koljena, sjedi mu najmudriji savjetnik i najodaniji stalni pratilac, rob Melkior, kome nabreklim žilama još teče atinska krv i jelinska mudrost. Maksencije će srušiti most da nam oteža pristup Rimu. Konstantin je i konstatovao i pitao istovremeno glasom spuštenim do basa. Voda, tuga i dobar strateg uvijek nađu svoj put. Melkior je tkao rečenice primirenim tenorom. Plašiš li se, Melkiore? Vaše carsko dostojanstvo, ja se ne plašim. Vladari se obično više brinu za svoju vlast i slobodu nego za život. Rob ne može izgubiti ni vlast ni slobodu, a njegov život uvijek više pripada drugome. Jesi li ravnodušan, Melkiore? Ne, ravnodušnost nije primirenost duha, gospodaru. Da, ravnodušnost i odsustvo duha, moj Melkiore. Ništa nije tako oprečno bujnom životu kao ravnodušnost. Ravnodušan čovjek u bilo kojoj životnoj situaciji omalovažava život i prkosi mu. Ravnodušnost je uvijek u predvorju bezdušnosti. Ona ledi i truje najvatrenije damare života. Onda je Konstantin ustao i harmoničnim koracima pošao prema platanu koji je kao džinovska kruna ukrašavao i dvorio njegov šator. On je znao da u ritmu koraka pulsira narav svakoga čovjeka. Njega je majka Jelena, učeći ga prvim koracima u drevnom Naisu, i zrelim koracima diljem prostrane Rimske imperije, istovremeno učila i da iščitava ljudske strahove i nade, želje i karaktere iz ritma njihovih koraka. Zato je Konstantin imao strpljivo odmjeren korak i pogled u udaljinu. To je bio čežnjiv pogled nade. Kada gledamo na blizu, tu oko sebe, možda smo sigurniji danas, ali zato nemamo jaku čežnju za onim sutra. Često mu je ponavljala majka, dok mu je pričala drevna predanja i legende. Mladi Konstantin tada je čeznuo za nekim potpuno novim mjestom u kome nikada nije bio, o kome nikada ništa nije čuo. Čežnja mu je uvijek bila veća i od sna i od jave. Ona mu je i sada bila izvorna snaga koja ga je pokretala i davala mu nadu i povjerenje u njegove malobrojne vojne snage u odnosu na Maksencija, koji se utvrdio sa mnogobrojnijim legijama u Rimu. Čežnja za vlašću, jednom upaljena, nezasita je i neugasiva. Krošnja platana podavala se pohotnoj mjesečini. Zvijezde su treperavim zracima ispisivale vječite stihove i skazija, koja su samo rijetki zvijezdočitači umjeli da naslućuju. Konstantin je često u svjetlosti vedrih noći osjećao božansko prisustvo. Bog je svjetlost, prošaputao je. Onda je začutao i pustio da mu u srcu zaigra molitva.
Ćutnja je molitvena pribranost riječi. Ova misao ga prenu iz molitvenog zanosa i on ugleda prvi purpur zore. Iznad krošnje platana sinuo je svjetlosni krst i nebeskim svodom pošao prema Rimu, ispisujući plamenim pismenima. Konstantine, krstom pobjeđuj. Onda se sabralo vrijeme u Konstantinovom nadolazećem jutru. Prvi hrišćanski car jasno je ugledao kroz prolom budućih vjekova mnoge ljudske uzlete i posrtaje. U jednoj zjeni zaiskrila mu je buduća Sofija sveta, a u drugoj Niška ćele kula.